ole tun tuma chuanin Maccabean Revolt kan ngai thlanga Maccabean Revolt ti chu mizo tong chuanin Maccabean ho helna ti na ani deuh mai ome Judas Maccabeus ale a hote Greek sarkar laka an helna chanchin ani bera tin he chanchin hi Juda te tan chuanin history poimo em mai ani ome achan chu Maccabean Revolt thianin a thin chuwa chu Juda lalram thar an ti mai Hasmonean dynasty kha ania kan hriat thiam dan tur chuanin Bible Israel lalram pahnih Juda lalram le Israel lalram tluk chiat nuwa Juda lalram lo ding le kha ania Bible thuthlung hlui bu kan ti le thuthlung thar inkara Juda lalram lo ding kha Hasmonean dynasty chu ani chumi lo dinana poimo em mai chu Maccabean Revolt hi ani ti chuanin Maccabean Revolt kan ti chuanin Seleucid Empire laka Juda te helna kum BC zabi pahnih na laya thleng kha ania he helna thlen ma reivak lawa khanin Jerusalem chu Seleucid ho khanin an latani Seleucid Empire kan ti chuanin Greek lalram thawania khatia Alexandra athi khan a general ten a lalram chu an in sem dara ti chuanin Greek lalram chu lalram palia a in then dara chung lalram palizinga pakha chu Seleucid Empire chu alo ni tani khalam kha chu soi thui lutuk lo taila man lai thuzia ka tanga alan dan chuanin Seleucid ho khan Juda te thliar ranna policy an kalpuya wangin he Maccabean Revolt hi lo chuak ni nan soya kongdanga soi chuanin ram dang thu nei na awanga an hnuai chia na awangin chumi do dal tur chuanin hnam hmangai na awangin he helna hi alo chuak ani ti theini he helna hi a hlo tling hle a kan soi to angkhanin he helna in a hrin chuak chu Atnu loka Jewish Independent State Hasmonean Dynasty su alo ding tani Hasmonean Dynasty hi rem changa kan lati chuak le donia tin chu baka tun lai thlenga Juda ten an la man thin kut pakhat hanaka chu he helna tanga lo chuak hi ani Maccabean Revolt ti hi Juda pui thiam chung ko pakhat Maccabi chung kwa helna huai hot tu te ming choya sakania Maccabi ti omzia po hi tubo emo chutu emo timit tu tina emo nia helna a an shwai tu ber Juda chu he ming hi pek ani ti chuanin anuwa achung te dang zong zong po he ming le ni na hi an petani chung te chu apa Matathia sate a unau te pali Johana Simona Eliazara le Jonathana le ama thlak tu John Hirkana sate anni John Hirkana sahi Simon Maccabeus fa panau pang berania sa phau soidan le mizawin kan in kau dan hi ai in anglo ani mai thaya Jonathan le Simon Maccabeus te hi u nau annia Simon fa pa chu Jonathan tan po a fa pa ve thau angin mizaw soidan chuanin kan soi thayanga ma se sa phau chuanin Jonathan tan hianin nefu ti in asoya chu chu va pa ti na nia mizaw chuanin mi pa hianin va pa kan nei ngai ka shelawa mai chetan an u nau pa te fa kha an va te an ni thin khan ka shia dan adik lo chuanin comment lama khanin min lo correct mai donia ti chuanin Judas Maccabeus hi Maccabean Revolt ta kan shiat larber chu ani takna a BC za somruk pasaria helna bultran tu tak chu apa Matathia sahi ani Matathia sahi Juda pui thiam hlui ni in Jerusalem chimlama thingtlang kho pakhat modi in na cheng ani Maccabea bukhat na in asoidan chuanin Seleucid Empire khan Judairam kholian le thingtlang khuwa ate thu nei tu te atera chung khoji nga chuanin modi in po atelani chung khuwa cheng te chu Greek ho pathian te hna in thoina hlan turin antia Maccabea bu hi kan hriat thiam dan tur chuanin Bible an tel tak lo apocrypha anti ami te kha annia heng apocrypha te hi Malakia le Mathaya bu in karami hi anni tila kan soi sual om love heng le khabu te hi atlang puin Protestant kaushana te chuanin Bible tan kan pom lova nima sela kan Catholic unau te ero chuanin an pom tel thungani ti chuan Matathia sapo chu khoshwai tu chu ani awangin in thoina masaber chu hlan turin antia a hlan ani phot chuanin ho sakna tam tak ba ka ama le chung te chu lal thian tha te zinga mi an ni tur thu an tiamani ma se Juda mirin om tak ani wangin Matathia sa chuanin
Seleucid ho thil phu chu a zawm du talawa chumi hnuah chuanin mipui zinga tangin Hellenistic Jews pakhat chu in thoina hlan turin a ron chhuaka chu chuan Mattathias chu a ti thin ur hle maya ti chuan chu pa chu a that ta a Seleucid thunei tu an ron tir po chu a that zui ngal boka ti chuanin Greek pathian te mai cham po chu a ti chhevek bokani helai hian tlem soifia lok ngai a oma Hellenistic Jews ti hi kan hre thiam lo mai thaya then kha chuanin kan hre tho mai thaya a om zia chuanin Greek trong mang Juda sa kho zui tu an nia an rin dan le culture po Greek ho nun phung lam hi an on hle a Juda hovin an le khabu thiang hlima an ngai heti hun lai hi chuanin Torah le Nevi'im chiakha le khabu thiang hlima pom alania samte thufingte ti ang chi te hi chu an lanem nget lo ni khang Juda ho le khathiang hlim te po kha Hebrai tonga ziak aya Greek tonga an le lin sep chuajin an ti kha an hmang thina Bible chuanin tirko te bung ruk chang khata khanin Hellenistic Jews ho chu Greek Juda te tia asoi te kha an ni ti chuanin Mattathias chuanin modi in khuwa Juda mirin om te chu anung zui turin a ko hloma a fapa te nen tlang lama an tlan cheta a chan chu Seleucid ho khanin phuba an ron lak an ring ani ti chuanin heta hianin Maccabean revolt chu alo in tran ta chi ani he thu hi Flavius Josephus le khabu the Jewish war tia dang deuh hlekin kan hmu boka Josephus soidan chuanin Mattathias le afapa te panga chuan Seleucid sipai general Bakhides kulveng tura an tir chu an that ni in asoya Josephus chuanin he sipai general hi asoidan chuanin a thalo zong in asoya heng thu pek thalo tak tak Seleucid rorel tu in thu pek a chuate chu ama nun ron na nen akal puya sual na rap thak berber mangin chu khwa om te chu ati du da thina mitin an khopui chenin ni tin hianin ti borala avo thin ti in asoini hemi wang hianin Mattathias le afa te hianin Bakhides hi an thatta ni in Josephus chuan asoini nima sela heta hianin thil mak deuh mai chu Josephus hi ama le ama ain kal ni na langa achan chu the Jewish war tia khanin he sipai general Bakhides hi misual takle helna tirlama Mattathias te pa fahawin an that nia asoi rilai hianin he sipai general vekhi ale khabudang Antiquities of the Jews tia chuanin Maccabean revolt toplama hel ho machon tura tir ni na soya chu chuan helna tran tira Mattathias te pa fa in an lo tha to thu asoinen ain kala tin chu baka he ale khabudanga hi chuanin mi thatak angin atar lang le sia chu wangin Josephus hi ale khabu pahnia hianin ama le ma ain kal ni na langani ani lo chuanin Bakhides ti mingpu dang general an omle po ani mai thaini ai enga po chuni se Maccabea bukhatna in Seleucid official ming atarlan lo le Bakhides Josephus soi hi lo ring taila hemi te hi chuanin an chunga thunei tu thupek anti-Jewish policy kha an lekko ani maya chu thunei tu ber Seleucid empire lalber chu Antiochus Epiphanes palina kha ania Antiochus Epiphanes palina hi Antiochus pathumna fapa ania BC zasom sari panga a unaw pa Seleucus palina Philopator athi khan Seleucid empire rorel tu alaunitani ani nataka chuanin Seleucus fapa Demetrius the first sotar chu lalthu thleng lua tu turania nima sela BC zasom riat pariat atanga mitang kan ti angchi hostes lo ni rengto Antiochus aya Demetrius chu Roma tir ani wangin Antiochus chu lal ani ta zokani Antiochus chuanin Seleucid empire athunun theina hun tha chu amang tangkai hlea atira chuanin Seleucus fapadang no pang mailani Antiochus ti mingpu ve thaunen ro an rel duna chu chu ahnuwa athat le tani Antiochus chu ro rel tu tumru tak le Seleucid lalram ti zau tum tu ania chu tiang hun rem chang chu BC zasom sari khanin alo oma Syria in daw voi rukna alo chuaka chu in daw na chu Ptolemies ho Egypt rama ro rel tu le Seleucid ho mel malian ber te ti chuani ma se Antiochus chuanin bai masak atuma BC zasom ruk pakwa chuanin Alexandria ti lo chu ai kuptaram pum chu athunun toni
kan hriat thiam dan tur chuanin Ptolemy chu rik lalram palizinga pakhat khani ti chuan Ptolemy parukna Philometor chu Seleucid papet angin lal thutlenga an thut tira Alexandria lama ero chuanin Ptolemy pasari na Physcon chu an rorel tuatan an thlang ve thunga ti chuanin Antiochus chuanin Ptolemy chu nein ai kupta chu a chhuasana ti chuan chung u nau pahni Ptolemy lalte chu an mani inkara in dauton turin a chhuasan tani Antiochus an a chhuasan hnu chuanin Ptolemy pahni te chu an inrem le ta rorel na an nei dun tani chu wangin BC za somruk pariata Antiochus chuanin ai kupta chu arun non lia ti chuan lalram chu alua le ta Seleucid hovin Alexandria an hualai hianin Ptolemy ho chuanin Roma tranpuina an dila Antiochus ma chon tur chuanin Gaius Popilius Laenas a hruaina hnuaya palai an tira Rome mi te chuan Antiochus chu Egypt atanga in hnuk dokturin an phuta Antiochus chuanin an thu zom mai lo chu du thlan tur anei talawa a in hnuk dokta ti chuan in do na chu atop ta ni Josephus soidan chuanin Seleucid hovin ai kupta an run masak pera an kir le khanin Antiochus chu Jerusalem bei turin a thok chuak ni na soya Josephus soidan chuanin khopui chu dodal na omlovin timaila in do buai omlovin an la ti soya achan po an lamtang Hellenistic Jews kan ti kan soitak Greek Juda te khanin gate an hon sakwang ni na soini Juda chanchin ziak tu hianin a soizel dan chuanin Jerusalem alak nu chuanin ama dodal tu reng reng chu mitam tak athata sum tam tak alak nuwa Antiochia akir le tani ti na soini ti chuan Antiochus chuan ai kupta arun voi ni na nuwa Rome mi telaka mual phona ator nuwa Jerusalem bei turin asipei te chu aron hruai le ta Josephus tarlan dan chuanin lal chu Jerusalema alokala inrem na thu ron keng anga langin bum na mangin khopui chu alua chuti lai chuanin tempula rosum tam taka oma wangin anma ni lo lu tir tu te ngei po chu azua chuang lo ti na soini Antiochus chuanin tempula ro hlu te chu alak saka mitam taka thata akir le tani Maccabea bukhat na ina soidan chuanin chapau takin hun thiang hlima chuan a luta engkim tempula ro hlu zong zong alak hnu chuan amarama alet le ta nun rong taka mihring suat na athlena chapau takin atong vel bokani tina soini Josephus soidan chuanin Antiochus chu chung Jerusalem le achunga chengte chunga ache dana chuanin alalung oi zo chuang lova chu wangin Juda te chu an sakho dan kala dan siam saka ti du da le zwal atumani ti chuanin Juda te chu an dan te thiat turin atia no sen te chu sertan lo turin atia an mai chama te chuanin voksa in thoi turin atiboka chung chu an do dal veka an zinga an pom tlan ber om chun chu ama ti hlum chu ani ti na soya chumi hnu rei vaklova chuanin Maccabean revolt chu alo chuak ta ni he helna hi Judami tam takin an thlopa chung ho chuanin Maccabean ho chu tlanga te chuanin an zui vea Maccabea bukhat na le Josephus te soidan chuanin Seleucid sipei ho tu ten chu thu an hriat chuanin an mi te chu an kokoma hel ho chu tlanga te chuanin an zui boka hel pol then khat an han phak chuanin Seleucid ho chuanin an lamatang le turin an thlema ma se an ni chuanin an lo du lova chu wangin Juda te nen chuanin an in do ta ni ti chuan chu tianga in do na chu Seleucid ho chuan Juda te chu sabat dia an va bei thut maya an ni Juda te chu cholni ani wangin an lo in ring lem si lova chu wangin an lo do let man lova ti chuan Seleucid ho chuanin an sam ta chiam mai ni chu tiang chu ni ma sela tlan chuak theipo an om ve thawa chung ho chu Matathia sa hnena an tlan chia ti chuanin Matathia sa Juda te pui thiam lo ni to thin chu an Paul chu helna an hruai tu tan chuanin an ruat ta ti chuanin ani chuanin atu le ni phat chuan sabat ni apo lo beile turina fuya ti chuanin Matathia sa le ama thlop tu te chu Judami te zinga an kalkuala Juda ten an thil lo ti thin dan an kalphung chu chun zom zel turin an tia an thu lo zom lo piang chu an that mai zel bokani helna alo chua tanga kum khat nuwa Matathia sa chu athita afapa pathumna Juda chuan a ayaron o ta ni
ani hi Maccabean revolt ti ming arik ruala kan hriat lar tak ber Judas Maccabeus kan ti tak kha alo ni ta Maccabea ti ming puwa chuanin alar ber ani ta hial ome matathia chahuna khanin an bitum ber chu Hellenistic Jews kan ti fo Greek Juda te kha an nia heng ho hi tu tenge ti chu kan soi to kha Judas Maccabeus an aron thak ta ka chuanin Seleucid ho po an ron bitum teltani Maccabea bukhat na in na soi dan chuanin Judas hian sipai sang thum vel akai roya chu an ma ni ron beile tura Seleucid hovin sipai an ron tirne na khai khen chuanin claim te an ni Syria ram op tu Seleucid governor Lysias a chuan Juda te beile tur hianin sipai ke kalchi singli le sakor chung chuang mi sang sari zet aron tira Seleucid ho chuanin an tam hne hle sakor chung chuang chau po hi Judas Maccabeus a pol te let zet an la ni phani ma sela Judas Maccabeus a chuanin guerrilla warfare an ti mai rol rala in baina mangin alo beile ta chu ruwa man na hlotling takania chu tiang ral rel na wang chuanin Maccabean ho chuanin voi tam tak hne na an chan phani chung zinga an hne na chin chhiat tlak deuh mai pakhat chu emau in do na kha ania he in do na hianin Judas Maccabeus a hian Seleucid sipai sanga zet mai Georgia sa kai shoi pol te chu a hne ni ti chuanin Seleucid ho chu mun sang an hne nu chuanin BC za somruk palia khanin Jerusalem chu an la let le tani Antiochus khanin temple alo ti borban to te chu an ti thiang hlim le ta temple a chuanin bungbel tharte an laluta mai cham an lo ti borban to te chu an ti sia a aya atharin an thak ta bokani ti chuanin temple siam that le na lom na chu niriat chung zet mai an manga Josephus a soidan chuanin tuna chuan Juda chuan temple in thoina siam that le na kut chu niriat chung a manga lim na fam kim nen in thoina ro pui tak hlanin ruaite an thea pathian chu choi moin fakhla te an sa ti in a soini hei hi hanaka lo chuana ania he khu thi tun thlangin Juda te chuanin an la mang reng thin ani hanaka chu eng kut ti na nia Josephus chuanin he ming an vo chan nia a soi chu an bei sei phak lo zalen na an chunga alo lan ta ka wang ni in a soini ti chuanin Jerusalem lak let le temple hlan thar le na hi thil poimo tak ni ma se Maccabean revolt top na alani mai lova BC za somruk pali top lama Antiochus a thi po khanin in do na chu a top chuang lova ama thak tu te le Juda hel ho te chu an la in do chun zom zel ani Maccabean ho po khanin Seleucid ho chu an do chun zom ve zel boka chu ti lai chuanin diplomacy lampo in mun poimo tak a chang chho ta zel bokani entirnan Antiochus chu afapa Antiochus pangana chuanin aron thlaka ma sela ani chu ala no pan ema wangin ro rel na chu Lysias a kuta a oma ani la chuanin indo na dang ma chon tur anei boxia chu Juda te tan khanin van nei na ani theita Seleucid ai o lal nen in rem na an siam theita heng an in rem na hianin an sa kho zalen na po aveng him tabokani chu aya poimo jok chu ala oma Maccabean ho chuanin ram dang nen in leichin na an siama chung zinga lang sar ber chu Seleucid lalram tana mel malian ber rom kha an ni ti phat rol ani lo Judai ram chu rom mel ma anga a in tran mek lain annuwa rom nuaya lalram Klein Kingdom ani le atopa phei chuanin rom ram bial chunga rin lu alo ni tani nima sela khati hun lai Maccabean revolt lai kha chuanin rom mi te thian ni na kha Juda te tan Seleucid ho an do na konga apoimo si ni Judas chu BC za somruka elasa in do na a tha ania a aya a unau pa Jonathan a chuanin helpol chu kai shoi leta tin buaina neu chu a om chho ve renga Seleucid lampo chung lama buaina an nei ve renga BC za somnga pahni alo ni chuanin Seleucid lal Demetrius pakhat na chu Alexander Balas chuan ado dalta Juda te nena inrem na siam turin Jerusalema pui thiam lal beratan Jonathan chu aruata chu Hasmonian pui thiam lal ho lo in tran na chu anitani
BC za somli pahnia zona thana chu a unau pa Simon Thasi chuanin aron thlaka ani hianin puithiam lal berni na chau ni lovin lal ni na aron nei tel ta ni BC za somli alo ni meu chuanin Zudairam chu Seleucid lalram hnuaya semi independent state ni in Hasmonean dynasty hnuaya alo omta ni hei hi atir lama kan soi Hasmonean dynasty ron in tran chho dan chu alo ni ta ni BC za somvel khanin Hasmonean ho chuanin full independent an nei thaya chu Seleucid lalram ke darwang ani tichuan atto peratan chuanin Maccabean revolt hi Jewish history a chuanin hun poimo takania he revolt awang hianin Hasmonean dynasty hnuaya Zudaram zalen tak alo pianga hun rei tak ni lo ma se chu thilchin chiat lak takani chu boka tun lai thlenga Zudaten an lamhan thin hanaka po hi he Maccabean revolt atanga lo chuak hi nia chu chua theini ole khati jong khatun trumatana Maccabean revolt chanchin kan ngai thak theite chu nile phot mei ro se